Hetna Belap Kuki channel Thusoh Lahkhom ngai ho zo sei na bon nikho pha tunin zong van noi mun chung chuma kon Thusoh Lahkhom hu anangai khom kit ta hote Doni July ni sim som ni langa 2024 ni ko a Thusoh Lahkhom ho kumsia ke mangjing Kargil Vijay Diwas 2024 July ni sim som ni lagup tuni ni kho hitalana gal ki chai kal kum som ni langa silver jubilee kum zong hi hichi ni kho hi achi sa 1999 Kargil gala Indian chapai hangsan le ai ni kho gamle nam adinga na pido ho geldo anale zana ni kho aki mangji chu hi achung chona hi hichi ni kho hi 1999 kuma Pakistan chunga gal zona Kargil gala operation Vijay lol hinna geldo jingna khat zong hi hichi gala chun Indian Armed Forces and Jammu and Kashmir gamkai sunga Kargil district Pakistan chapai hole galgu bolhon annalo naw chu ananung chu do u an hi 2024 ko ma hichi Kargil Vijay Diwas tuni ni khwa hi Indian Prime Minister Narendra Modi in Ladakh Monatra sector vilna anaiza kumsom ni langal Lhinna Kargil Vijay Diwas opna zong anai ding a hi Kargil Diwas Vijay kumsom ni langa Lhinna kum hi tohlan in athu simcham chanung vet na ding in hichi gal hi achi sa 1971 koma India la Pakistan ki ka gal nung vet a hi tezin a hi azi chu hichi gala kona East Pakistan to a Bangladesh tia ki he chamna gam hi anapeng do an hi hichi gal zowa kon India la Pakistan ki ka ki gal do na au chil ha zing in gamla go ki chuna nei jing lon in a hi chi se chu Hilovin banoi za ki cha pen abang loizin aki sompi nuclear government cha ki sanjeng jonglam do le patipna ananei gol hon a hitai hicha ko na ki chamna a hilole ki gin to na umdo de lowa Pakistan cha pele atusor gargu bolhon go thima Indian Lanka a line of control salam Kargil muna analo jing u an hi hitia chu Pakistan chu peitel gargu bolhon mun sanglai pansa na theimun poimo ho chu agu agala analo jingwa Kashmir Ladakh thlang ho a chamla bit na anasu ke jingu an hi hichi infiltration chu Indian Army ten 1999 mail ha ahin head to kilhana operation Vijay chu gamla go nunglo nadinga ahin chi ha piu an hi thaniwa se gimnei ta ki kap to na an paizin thlathum thing se zo July ni sim som ni lagup 1999 ni hon Indian Army ten gal zona anei zona hi hinla Mumbai ta alo Lhinna India in amu hilovin Indian Army officer soldiers la zawan jalile somko in alaisi ni ho anachan u an hi hichi ni ho melchi jingna kumsi le July ni sim som ni lagum hi Kargil Vijay Diwas ti a hongke mangjing khat chu hi alangkhan a Pakistan ten chupai jalile som ngala thum achan ovin aseizun hinla United States Department of State in chupai jase giwal thiding un aseizin chule Nawaz Sharif in Sanglilam hingding in anasezin hi Achisa July ni sim somlagup 2024 ni ko a Kachar Assam hopsunga Assam police on Kuki zo pasaltum lalungoi mar lalbai khungmar chale Joshua Laring sang amatnova milseta athana chungchang thua Wednesday ni sim som ni leli ni khochun Guwahati High Court in Kachar district chale Assam police ho henga Kuki zo pasaltum ho thilongchu akoi tu vin thupi na anai in hi thilong thum chu Silchar Medical College Hospital mana Friday ni kho court hearing ni kho chana koi a hin ding in het sa na anai in hi hichi court thola na hi athete insumi ten thi na hi extrajudicial execution a hi ti a writ petition anaseu to kilhana ana hi petitional hon high court het sa nawa mi thum ho chu July ni sim som lagup ni lam ni dan pung lile minute som thum vela police mi gup in anamat over July ni sim som na sagi ni ho jinglam mata dan di lauta ana tha u hi atiu hi chule hechi in thu sa na apia athi ho chunga state pamlam a kon doctor hon post mortem abol na ding over zong anangi u hi hichi thu to ki matna high court in Assam government le
police henga notice issue na bol a chule government council in postmortem report chu seal cover ki bol a ahin pi lu ding over het sa na zong an nei in hi het te kha chu ni sim somla sagi ni ho achu Assam Chief Minister Hemanta Biswa Sarma in exa post an bol na a ngampela mar nam mi gargu bol mi thum police operation bol na a anaki that in AK ni to rifle kha ki chamdo azove anati hi achi sani ho sung ho a social media na thang ago a ki hona I am lam kai lubu a ki se Lieutenant Colonel ka hi ti khanin meitei te ana ki ho pi a litan sangsa phungyer hin ho pa a tingno per zone ding Kuki te gari ko vel hung ki kai ho ana chal hi uwa tha chumin a hina diu thugu a ki pi to dan uwa noi he ding a hung tha na thu a July ni simsom ni langa 2024 ni khon Publicity and Information Bureau General Hakatal Naga Army akon su thengna anai zun hi ichi thu to kimana su thengna anai nawa itin koinam hile kiloi pi a hilo le ki de pi digin koi authority officer Naga Army sunga ngansina ki nei ampoi atin hi aki haute ni la ki go na hlan hin Naga Army to kimana ima anai pon om sabuina so sangche na dinga na to na chung demna zong anai dan uzong aphung hi Naga Army means sa hi chi thua ki kumna nei het do ahile adol ta agot na pi de hidan zong ana phong in hi alang khan atun chana Kuki zo nam miten ihin ki mai to pi jing ui het jing sau chu chi theil lim ge cha tailo nam pi dam na le bit na ding lampi dang umlo hidan ta asan the ta thulun saizin hi Kuki Women Organization for Human Rights General Secretary Kim Nei Hoil Hungdim in July ni sim som ni langa 2024 ni kho a nammi te ke lungtu ta a rally an china thua ki pa thu seina an nei na achi sa July ni sim som lagup 2024 ni kho a iso piu mi thum kachal khupi Assam mona Assam Police wandan di lo ta ana thana chungchang thua Kuki MP Mar MP chole ITLF President Council ho akhol ha na dung su iwa lunglai lo sa na mi pi ki so na July ni sim som ni le 2024 ni ho a ana umding Kuki Women Organization for Human Rights le Mar Women Association General Headquarters ho a hin makai dio chole hichi mi pi ki zo na hin montena Kuki zo chate chen zo sia palla de hi ti thulut na ana nei pangwin Assam Tingnoper Chandir Pelzor Zerino ni Tamenglong chole lamka a mass rally against the 16 July Kachal districts and counter all extrajudicial killings of 3 Kuki youths. We demand an independent judicial inquiry to pi mangchan lol hingte in mi pi ki zo na anikine in hi muntina ki bol na munzo sia pan laho avat apoi mo sumla pa isa kai a pan aila pu impi ho tribe leader ho lamlin dunga tui theng anakoi ho press media physical arrangement izakai boipi Mar Students Association HSL Kuki Students Organization KSO achol gim hover call na dinga ambulance hintu Mar Youth Association like Kuki khanglai lompi KKL mi pi ko khoma pang nu te lamkai hole house ho chole kin gona ki min pha pang ho zo se chunga Kuki Women Organization for Human Rights in nachung chi uwa ki pa thu sangte in hong ki phong in hi namgal nei lai ta hi zi uvin mabana to ogon hong ki ne ki ting zongle namna tong khom che ding in mi pi ho zo se ka hin tim ki no ve an tin a hi dunia ding in Thusoh hi chan in akichai tai Thusoh tha imu ki ka ovin na bon mang phalit chebe